mu ntara ya Mwaro banye muri abo batanu n'abaganga basanzwe bagera ino saha atawuzi irengero rya muganga Aimable Ndabereye atwara sendika y'abaganga yo mu Burundi Simejeb urunani FNSS rutabariza abaganga. Muri iki kiganiro cy'abaganga b'i Burundi, aba baganga b'i Burundi bajyanwe muri Kongo ku ngufu, ngira ngo nk'uko uri kubibona kuri iyi foto cyane ab'Imwaro leta iri kuvuga abaganga bake n'ibinyamakuru bikavuga abaganga bake, ariko abaganga bageze muri 200 aba bose burijwe imodoka bajyana n'abasirikare bagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuvura inkomere z'abarundi, kuvura igisirikare cy'abarundi ndetse no gutanga ubufasha mu ngabo za RDC cyangwa se za Kongo, kuko Uburundi burateye imbere mu bijyanye n'ubuvuzi. Rero ngira ngo aba badamu babo ni mwihangane, ngira ngo abagabo babo ni mwihangane, amazi ntakiri yayandi. Umurundi agomba kurengera igihugu cye mu ntwari yariyo yose, mu bushobozi afite ubwo ari bwo bwose. Ngira ngo General Neva yarabitangaje ko Red Tabara yiteguye gutera igihugu cy'u Burundi ifatikanyije na M23 n'u Rwanda. Bityo rero ntabwo nibundi ingabo zigera mu 7,000, ubwo ni 3,500, ariko burani nka 7, kuko ubwo abashoferi ntibababara, abapilote ntibababara, abaganga ntibababara, ariko ubwo ni nka 7 bisanga y'ibindi 3 byariyo, ubwo ni 10. Ntabwo rero aba basirikare bari kugenda nta baganga bafite, cyane ko aba baganga n'aba specialiste n'abaganga bari ku rwego rwo hejuru mu buvuzi bwo kubaga, ndetse n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose n'abaganga bafite ubunararibonye ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo ni nayo mpamvu Burundi bwabatoranyije bubajyana nk'ububashimusi. Iyo haba inama ntabwo bari kubyemera, iyo babibasaba ntibyari kwemerwa. Ngira ngo rero bagiye kunganira abaganga b'abasirikare, bagiye gukorana nabo, koko hano hari urugamba, hano hari umuriro, hano hari umwoto. Ngira ngo igihe cy'abami niho haherukaga ibintu by'intambara nk'uko iyi foto uri kuyibona, ariko uyu munsi wa none ntabwo amazi akiri yayandi. Uburundi bwiteguye intambara ebana, ngira ngo Uburundi bwiteguye intambara ku rwego rwo hejuru. None areba imbunda, none areba indege, none areba ibifaru, none areba amaburende, Uburundi bwiteguye intambara. Kandi umuntu uyoboye igihugu cy'u Burundi General Neva, ngira ngo yabaye mu ishyamba, ntabwo byoroshye, ari kurwana n'inyeshyamba, yarabaye nawe mu ishyamba. Noneho rero uyu nguyu ibintu by'intambara ni umusirikare nyine, ni umusirikare. Ngira ngo rero hano haracu wambaye, mwibuke ababizi bariyeri za CNDD-FDD bajyaga bafata amadomoro y'amabyi bakavidura amatuwareti, ayo baneye bakayabika bakayatereka mu nzira, watambuka bakakubaza bati uremera kanye cyangwa urafata ko yashushe. Yego, bamwe barabizi iyo histoire yabayeho. CNDD-FDD rero ngira ngo ijya gufata ubutegetsi cyangwa se yinjizwa mu biganiro kugira ngo ihabwe umwanya mu ndongozi z'i Burundi, yakoze amabi menshi. Ikintu rero cyitwa kurwana, ngira ngo ntabwo cyoroshye, ni intambara ishobora kuba arakasamutwe bimanukiye binjiriye Minembwe bomuka bajya Bukavu. Ngira ngo bagiye gutangira ahantu hose M23 ishobora kwinjirira ishyigikiye Red Tabara mu kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Bameze magabo, bahagaze bwuma. Hano rero niho hari umuriro, inkota ku itako, imbunda ku rutugu, misile mu kirere, mu bicu, amamashini ahinga ataba nataburura, indege mu kirere zikora nk'ibisiga, za ndege zimanuka nka Kagoma. Uburundi bwimanukiye hano, hagiye guca uwambaye. Udukurikiye n'Imbabazi TV 3, sabone n'inkunga yawe mu kiganiro
mu biganiro dushyiraho cyangwa se mu kiganiro cya buri munsi dushyiraho cyangwa se kimwe cya bibiri ujye ubasha kubikurikirana. Uburundi bwambaye butini, bwambara bote, Burundi bwashyizemo fime, bushyiramo rineti, bukuramo amataratara, Burundi bwakuyemo y'amaso y'ikirundi bwarebeshaga, buravuga ngo nimurebe kure. Perezida amaze kubitangaza ko intambara bayiteguye 2025, intambara mu Burundi, urusasu ruraba ruvuga, imbunda ivuza ubuhuha, mbese ibintu ari danje. Yo ngira ngo abari Ngozi, abari Kirundo, abari Mwara, abari Karusi, abari Matana, abari Ruyugi, bari Bujumbura, yego abari Rumonge, abari Bubanza, Muyinga, mbese za Karusi hose, Matana, ibintu byahinduye isura. Mugiye kubona rero ibintu bidasanzwe koko. Mpamya ko Uburundi nibiba koko bwinjiye mu ntambara na M23 na RDC, ese ubu Burundi nibutsindwa burayamanikira muri Kongo, M23 ibyihorere? Ese Burundi buremera gupfusha ingabo zirenze 10,000? Bucecike bwihangane? Oyaye mutama. Ngira ngo rero ibintu ntago byoroshye mu karere. Ndayishimiye yaravuze ngo ni intambara igomba gufata akarere kose. Iyo bateye hejuru mwasama y'u Burundi bwatangiye gusama yabwo, buhagurutse ingabo nyinshi zo mu rwego rw'ikirenga cyangwa se ku mipaka n'ahandi hose hatandukanye, bufunga fuwete, buvuga buti mufunge hatagira n'imbeba yinjira, mufunge hatagira na kamera yakinjira mu kirere cyacu, mufunge ikirere, mufunge ubutaka. Ubu ngira ngo mushobora no kumva rwose n'inzira n'ingendo byose Burundi bubihagaritse kuko bwinjiye mu migwano idasanzwe. Hano rero haracu wambaye amasengesho. Ndayishimiye ejo yagiye muri Amerika, ndetse yaranasengewe cyane nk'uko ku ifoto uri kubibona, avuga ati Mana Nyagasani, intambara ngiye mufashe nyitsinde. Icyo cyifuzo yagitanze, aravuga ati Mana Nyagasani, fashe iyi ntambara nyitsinde, tsinde umwanzi witwa Red Tabara na M23 n'u Rwanda batsindire rimwe. Ariko ntabwo mpamya neza ko imvugo ari yo ngiro cyangwa se ariko kuri, ahubwo habaho ko nubwo ushobora kugukoresha ibintu bidasanzwe. General Neva rero ngira ngo amashyirahamwe yigenga yaramusinyiye ati icyo ukora cyose urengere umurundi na mwene murundi n'akaranka k'igihugu. Amashyaka ya politike cyangwa se imigambwe baramusinyira. Ngira ngo iyo nkuru mumaze iminsi muyumva. Ubu rero gahunda ihari ni uguterura abaganga babajyana muri Kongo. Nimbonera kure namwe mugomba kugenda gushyigikira bene wanyu, mukajya Uvira gushyigikira abarundi. Iyi ni intambara rero idasanzwe, kandi abarundi ngira ngo intambara baziherukagamo kera mu gihe cy'abami barwanisha amacumu. Uyu munsi wa none rero ntabwo nzi utsindwa utsinda, ariko nta usangira n'udakoramo. Icyo nzi cyo intambara irasenya ntiyubaka. Intambara irasenya ntiyubaka. Ntabwo biza koroha koko. Nta muntu uri bwemere gukubitwa yicaye ahagaze. Ninde se? Ubugande buri kuvuga aho buhagaze ndetse bukagaragaza uko ngo ibintu bikwiye kuba bikemuka. Kenya ikagaragaza aho ihagaze ati ibintu bikwiye kuba bikemuka uku. Tanzania niyo itari kuvuga, isa n'icecetse. Ngira ngo byose murabikurikira. South Africa iri kugaragaza ko yo ikwiye kurunda y'abasirikare benshi, gafatikanya n'u Burundi, ikagaragaza aho ihagaze. U Rwanda nago ruravuga rukagaragaza aho ruhagaze. Kongo ikavuga ikagaragaza aho ihagaze. Amerika yo isa n'ibica ku ruhande. Uburusiya ntiburavuga, Ubushinwa ntiburavuga, Ubufaransa bwaravuze, Ubwongereza ntiburavuga, Ububirigi ntiburavuga, Ubudage bwaravuze. Ese akasagaterera nzamba nakita ahubwo n'akanyina wa nzamba. Rero aha hantu hari ikintu kiri gututumba. Ngira ngo umugabane wose Burundi bwaguze intwaro, u Rwanda ruragura, Kongo iragura. Mwibuke Kisekeda afata ingengo y'imari miliyari zirenga, niba zigeze mu bihumbi bingahera, niba ari 3 ntago mbyibuka, ariko Kongo yari yarakomatanyirijwe kutagura intwaro. Ariko icyo gihe Kisekeda ageze ku butegetsi ahita asinya itegeko ryo kugura intwaro nyinshi. Amerika ukuntu izi n'ubwenge ihita ikuraho ibyo bihano byo kugura intwaro,
Kongo igura intwaro mu Burusiya ariko iragaruka izigurira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bintu byose nibizakurasa wowe unkurikiye nudasenga nutahagarara mu mwanya ukwiye kubuhagararamo usengere ibihugu biri muri SADC biri muri EAC. Ibyo bintu byose abo bantu bose baguze bibitwaro mujya mubona ngo iyo bari kwizihiza independence babimurika n'ibindi batamurika biriya byose ngo nibizaturasa. Ubwo rero tega kabuno cyangwa utega gahanga batoboza urusoro cyangwa utega ibitugu cyangwa utega gatuza cyangwa umugongo. Ibyo byose ni wowe utanga amafaranga yo kubigura ugatwerera ugatanga inkunga ngo nimugure ibisasu byinshi mugure imbunda nyinshi ariko ngo nabujye bareba babyubaka cyane buracya bakabisenya. Ngira ngo rero abaperezida babateguje bose bari kuvuga bati umwe ararwana kuko gahande iyo bateye hejuru mwasama aye. Mbabajwe n'aba baganga bajyanwe ku ngufu, mbabajwe nanone n'abandi bazanagenda mu buryo nk'ubu cyangwa ubuzima nk'ubu. Kanakamaramaza kanagahinda mwabantu mwe. Iyo tugira undi mugabane tuba tuwugiyeho tukazagaruka izi ntambara zirangiye. Iyo tugira yewe umuririmbyi yaravuze ngo muri iyi si nta hantu hatagerwa n'umubisha ngo ibibi ntaho twabihungira. Bigaragara ko uko ari ukuri. Rero ngira ngo ibi nakamaramaza nagahinda muri Burende, nubwo ntazi umuntu wagiriye agahinda muri Burende cyatumye acuye umugani, ariko ngira ngo tunerekeza ku musozo w'iki kiganiro. Twari tugarutse ku nkuru y'abaganga baburiwe irengero, ariko amakuru dufite twatohoje aba baganga bajyanwe muri Kongo. Ni nacyo kiganiro tugarutseho muri uyu mwanya w'iminota mikeya. Hezagirwa, shalom shalom, bye bye.